liqiniso namhla kulesikhumbuzo sika mnumzana Kenneth David Kaunda owayengumongameli wakuqala weZambia ekhululekileyo. So bekulomkhosi omkhulu sibili oyenzelwe endaweni ye-showgrounds. Ngathi indawo lapho kwenzelwa khona ezombukiso efana le-trade fair yethu koBulawayo. Singathi bekulabo bani khonapho sizokuthola lo mongameli Emmerson Mnangagwa ubekhona. Hayi uMnangagwa ubekhona, labanye nje abakhokheli bamazwe achiyeneyo like abagoqela owakwele South Africa, Malawi, Kenya, Angola. Ngathi amazwe amaningi sibili nje abakhokheli bawo bebekhona. Ngingaqala ukuba bala bonke singalala khona pha silokho siba abanye ke akade bebiziwe ngabantu abanjani? Ngathi abanye akade bebiziwe nje ngabantu abahloniphekayo, abanye nje laba abaphathekileyo kwezombusazwe. Isibone abanengi ngathi abambalwa abakhokhela amabandla aphikisayo khona apha eZambia. Ngathi sikubone embananzeleleyo khona umnumzana Peter Sinkambo Green Party, ngiyabona lo othiwa nguShaun Tembo. Kodwa ke kuke kwaba lokukhonona ekuseni ngoba okhokhela ibandla elikhulu eliphikisayo ele-United Party for National Development, umnumzana Hakainde Hichilema, yena ukhanya ubenganxuswanga ngoba elokhuzeni esikhumbuzweni lesi bekungaphonga ukungena nje, bekuhanjwa ngokunxuswa ade kumele uthole ikhadi elisuka kuhulumende. So yena umnumzana Hichilema kukhanya ubenganxuswanga. Kwasokusiba lokukhonona okukhulu ukuthi kanti kambe njengoba nxa kungcwatshwa umuntu, ikakhulu umuntu omdala kangaka, abantu kumele bake bakhohlwe ngezinto ezibaxabanisayo, bake bakhohlwe ngokuba ehlukanisayo, bazame ukuthi labo bakhale ndawonye. Kodwa ke kwasokusiba lokusola ukuthi kanti ibandla le-Patriotic Front lohulumende ukukhokhelwa ngumnumzana Edgar Lungu bakwenzeleni lokho. Kwathi ke kunjalo kulokukhonona yaphonga ukhanya sivumbulukile incwadi ebinxusa umnumzana Hichilema. So kodwa ke uthi uze wayithola la vele isikhumbuzo sona besiqala ngabo 10 kumbe uyithole ngama 11 asazi angisizwanga, kodwa sibonakala kuma social media ukuthi hayi incwadi ibikhona, ukuthi uthi nje bivaka ku envelope engayisiyo kumbe asazi ukuthi uyohambe njani. So kodwa ke sasesibona ke izithombe ezakhe umnumzana Hichilema etshengisa ukuthi ugcine ehlulekile nokuya e-showgrounds, wagcina esebukela la ku TV esendlini. Kwaba inhlanhla ngoba lamagetsi namhla kawahambanga, so hayi kusho ukuthi ubukele kuhle sibili. Singathi ke uKaunda yena ungcwatshwa ngeviki ezayo, akusitshele ngamafutshane ngakhona. So ubaba Kaunda ungcwatshwa ngeviki ezayo ngoLwesithathu mhla ka7. So uzangcwatshelwa endaweni okuthiwa yi-Embassy Memorial Park. Yindawo nje inkundla vele iZambia engcwaba khona bonke omongameli ababe ngomongameli. So ngathi waqala so abangcwatshwe khona sofa kulo mnumzana Frederick Chiluba, Levi Patrick Mwanawasa, Michael Sata. So kusho ukuthi la ubaba uKaunda useza kuyangena khona ngala abe ngowesine. So sike sezwa nje amahungahunga angilabo ufakazi lapha ukukhuluma nje kuphela ukuthi yena ubaba uKaunda kusho ukuthi isifiso sakhe esikuzwa kusuka ebantwaneni labazukulu bakhe kwakuyikuthi ngabe uyabekwa eceleni komkakhe umama uBetty Kaunda, yena nje la wasithiye iminyaka emlutshwane esanda kwedlula. Kodwa kuhulumende wasebona kungaba nzima ngoba isimiso esikhona ngesokuthi wonke ongupresident kumbe wakwaba ngumongameli kumele angcwatshelwe e-Embassy Memorial Park. So yikho ke lapho okuke kwangani kulokukhonona kusho ukuthi kodwa bagcine bekhulumisene kwaba lokuzwisisana useza kuyangcwatshwa khona e-Embassy Lokhuzeni Park.